مهیوه دولت ترکا داگر کر به هر آوایی ایریشی هرم باکور و روشلات سوریه دکو گلک هرم میناگر سپی سریکانیه و عفرین جی داگر کر پشتی داگر کرنا عفرین سریکانیه و گری سپی جی بردوامی ایریشی سرانسری خطا سینور لباکور و روشلات سوریه دکا لچار جوت مه هاکان فیدان درکت و راگهاند گوی بناسازی هرم باکور و روشلات سوریه بکه هدف و جوی دمه و حتی نها ایریشن دجوار به بالافرین شر بالافرین به مروف و توپ هاون و تانکان لسرانسری هرم باکور و روشلات سوریه بردوامه شخوش چار حیا یازده جوت مه ام بیجن لسرانسری هرم باکور و روشلات سوریه بناسازی هرم هاته هدف گرتن جه 23 قانونی و جار کدن دولت ترک ایریشی بناسازی هرم کر چار امبیجن ستاسیون خالن پترولی لملی تربسپیه و دیرکه کرن هدف هروها کارگه کرن هدف ایروژی ایریش بردوام تربونو برانیا ایریشان لسر تایبت باجار قامشلو و عاموده و کوبانه بو شخوال باجار قامشلو شش جه هاتن بمباران کرن ده انجام ده گلک سیویل بریندار بون لعاموده جی دیجه هاتن آرمانج گرتن لعاموده جی سیویلک بریندار بویا جبو ام زیده تر ویم جاری بنرخینن ام به برنامه که تایبت الپیش بری ونا الاستدیو میوان ما روزنامه وان زنار یلدزه زنار تو بخیر هاتی گلک سپاس گر ام جه ایریشن دولت ترکا داگر کرده سپی بکن هر جاری حجته که دردخه داگو ایریش بکن وی جاری حجته وی چبو يعني حجت دولت ترک خویاییه بروسا و شرطی نه و خواجه اشکره بيجي هین وقت داعش لباو زهری داوی تکچوناوی حتی اعلان کرن شونده اردوغان درکد لسر نتوین یک بوی گو ام تجاری ناهلین کو حرمکی وکی حرمین باشوری کردستان لباکور عراقی وک حرمکی بوی شوازی سوریه جی باکوری سوریه جی ورا پیک آنین یا جی حرمکی بوی شوازی درکه پیشی اما ام وی تجاری قبول ناکن و بوی آرمانجی نتوین یک بوی در نقشه کی دا دیار کرن گو از وی نقشه اساس دیگرم و جسینون خواه حتی 30 کیلومتر هندر سوریه دا از یک فرد کی یک سازی کی یک هبونه کی بناوی کردا بناوی سازی کی کردا بناوی هبونه کی کردا از قبول ناکم وی شوازی هبونه yani آرمانجی خواه دا دیار کرن aslında و گلک جرا تجربه جی جرباندن جی کر işte bejince Afrin'i dest bekir. Berivi zaten berivi Cerablus bab girti bu zaten em bejin. Pişra Afrin dagir kiriya Afrin'i peşxist Afrin'i dagir kir. و پیویران بجن 2019 اریش گریسپی و سریکانی کر داگر کری خو پیشخست و هر تم خواست وی گاوین خوال پیشتر ببه tabi لهمبری وان اریشانه گلین هرمی و هیزین هرمی و اراده سیاسی و اراده عسکریه هرمی جی برخدایانه که بر مزن دانشاندن و حتی درکید کاری بو پیش آوان اریشانا بگیره و تایبت جی به اریشین که برای چتین خواه باید دمشینه یعنی شخصتان خویایی بو چته بسری خواه تجاری به دستگداین ارتش کی ناتو نکاری بو اریشی وی هرمی بکه وی هرمی دا خوب پاریزه یعنی هبونا خال وی هرمی دا بردوام کرن جبر کو دولت ترک وی کی دیت تنب چه تا نکارم بکن شخصتان هفکاری وی هری سرکه داعش بو داعش تیکچو و او قصدر سکی مزند دنیای دا بلاو کربو لهمبر بجن هیزه کی وک قصده برخوانه دا تیکچو و چتین وی کو به تایبت جه پروردکار ناتوی و هاتو پرورده کرن لانتبی لادانای گلک جین کو خویایی بو یعنی روان در هاتو پرورده کرن و دستگی کی مزن جه در و گرتبو جه دولتا تر گرتبو وانا جنات کاریبون هرمی دا خوب جیه بکن مجبور ما بخواد کت ناودا و هر یک داوید کاری بو ام بیجن işte گریسپی و سری کانی داگر بکه و پیویرا ادی نماد کاری بو با اردی و تشتکی بکه و جوی دیرو که حتی نهاجی تجاری دولت ترک ام بیجن اریشین خویل سر هرمی ندای سکناندن هر رو المنطقة شهبة كانتونا شهبة هرما تلرفات گندوارين وي بگرانيتين توب باران كرن
جی سیویلا تیلیدان جی گوندا تیلیدان جی زویا تیلیدان ام بیشن وکیدن هر تم لوی هرم جزیره کوبانی هر رو سر سازیان لسر کسایتین پیشنگ یا وی جواکی اریش چی بون گله کسایتین کو لهمبر داعشی برخودا بون فرمانداریا ارتشا لهمبری داعشی فرمانداریا وان کربون به دستی وان هاتن شهید خستن هری داوی خویا işte بریا سیروج از باورم هزین قصده دان دیار کرن کو فرمانداری شوین ایکو به دستی وان هاتیا شهید خستن طوره کی استخبارات یا میتی و گریدای چارکس هاتن گرتن به دستی وان yani مرو بیجه eriş ne tane bir şekilde ki ko ardi ve yani bejahi ve hat ser heremi meşya gelek cüreyin eriş ser heremi zaten ne sekni roj bu roj ev eriş her tim hebu bir çekin gram bu obisan eriş hebu bir keşfi eriş hebu bir tayarın şer eriş hebu emecim bir rebazin şerri taybet erişli ve heremi meşya بريكا استخبارات خاص لفر امبيجن هن كسيم خوا غريداي هن شانين رازاي لفر اوا بك داكو بكربه حمله كي يعني ضربه كي هندر و لهمبر اراده gelin videri bxe peşengin videri bxe hatta asteki entkarın bejin belki hinek cihada serjiket hinek cihada encam jigirt le pişti tedbirin ku hezin qasada pişti hişyar buyuna nava gelda ev gelek tişt peşavi hata girtin ev erişana peşi hata sekinandın inaha anaha em dibinin taybet pişti müjdara 2020 hatta nahaji devlet Türk net karici ki sivila bide net karici ki askeri bide net karici ki ku bikar be bandor ser şoreşi bike icaçit ke diçe cin abori dikhe cin ku peydiviya jiyani ya vi gel pek tine le dikhe jbo ku derfeti jiyani jvi heremi oli rake bikar be civak bitirsine u civak jvi heremi birevine dibin de aslında strateji ki pir kurji heye yani mesela naha tabi şerri kul heremi de meşiva jigireda yani mesela naha şerri ku pişti ku ambijin şer erişa Hamas ve şerri İsrail ve Hamas'ı da destekleyin şunda na hinek strateji ku devlet Türk daniye peşe xaj bu ku bikar be koçberin kuş Filistin'i tin le hinek heremin dibin dagirkeriya devlet Türk de bela bike bicih bike na ev siyaset شغل عفرینه جی گلک درباس کردن و بجه کردن yani stratejik bir şey vaziye yani beri da jinaha ne tane jiboy Rojava Kürdistan'ı naha koçberin kuju Suriye derbası Türkiye bune devlet Türk beri çend roja da xuyakirin ku 206 nizki 208 kesin Suriye hamvelati wan dane yani nasnameye devlet Türkiye ve hamvelati dane wana ve kuderi bijibikin Bakuri Kürdistan'ı bijibikin Bajarı Kurda bijibikin و همان و شوازی چیت که لباجار کردان ای باکوری کردستانی جه اریشتیکش باید که کردان والا بکه یعنی اف سیاست و گوهرتنا دموگرافیک که دولت ترک روجاوا دخوازی بمشینه همان شوازی همان کردستان گشتی دا جی دخوازی بمشینه و تایبت جی نها حالیا روجاوای کردستان او جی که هاتیه داگر کرن دخوازی وان داره دا بجی بکه بری دا هنک شرکت فلسطینی رو لحف کربون آنی بون افرینیان لافرین هند جین تایبت جین خانین تایبت وکی چواد بیشن کامپین باجار و کامپین باجار حاضر کربو جبوی کو فلسطینیا بینا آنها اف شرکی کو نابرا اسرائیل و حماس داج دست بکریه وک فرسنده کی شخارد بینه یعنی انسانی که اوقاس راستی اردوغان مرود کاری بجه انسانی که اوقاس برجواندی خواه گریده اوقاس فاشیزم کی کور جان دکه کو جبوی کو تو درفتeki jiyani ji boy Kurdan nedî tu derfeteki küçük ji boy azadiye Kurda derket ve ji holê rake çiş destî te kîjan rêbazên bê insanî hebe xwazî kar bîne ji ber vê niha êrişên wî dawî jî rastî di wî çerçevede yani mirov ji wan siyasetana ji wan ewana dûr nikare dest bigire yek ev mijar heye mijarê duyemîn jî tabi devleta Türk li hember تکوشین آزادی گلی کردی جبوی تفگرا PKK و جبوی
هیزا گریلا جی ام بیجن جی 2020 و اپراسیونه کی دایر دست بکرین işte 18 Nisan'ı bu ez bavarım لهمبر باشوری کردستانی گرلاین کردستانی و کی اپراسیونا پنچه کلید جراده بجن دادست بکرین و استراتژیک اساسی ابو کو بکار به گرلاین کردستانی چیات نبکه و بکار به هیزین یعنی هرمین کو گرلاین کردستانی هیز دیگرن وی مورال و معنویاتی استراتژین خو آوا کرنه جبوی کو گل آزاد بکن جبوی گل سیستمی که نو آوا بکن بکاربن çavkaniya hêzî ji wan qut bikin. Çavkaniya hêzî esasî kî bû? Gerîla bû. Berxwedaniya çiya bû. Her ku mesela dîrokê de jî kengî Kurd ketiye tengasiyê de bi pişta xwe dane çiyayên Kurdistanê. Her tim çiya ji bo wan parastin bûye. Niha jî çi li Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê be, çi li Rojavayê Kurdistanê be, çi li Bakurê Kurdistanê be, kîjan heremîn li Rojhilatê Kurdistanê, hatta ne Awropa jî bile eger Kurdek ilciye bikar be ji bo azadiyê tekoşînê bike ve hêza sereke ji bo wî çiyaye Gerlayên Kurdistanî şu zaten serokatî li greva İmralî da dibin tecrîdekî giran da hatibû hiştin ji bo ku tu siyasetê yan jî tu felsefeyekî yan jî tu fikrekî negihîne derve negihîne gel ji bo wî serokatî û stratejîtekî giran da hiştibû bi êrişên gerîla dixwastin ev çavkaniya hêzê ku ji bo gelê Kurd û Kurdistanê bi giştî dibe çavkaniyekî hêzî wî jî bi operasyonekî tune bike ji holê rake û pêş re dikarî bi ê bermahiyên wî jî bi rehetî ji holê rake bes ev 2 salê derbas kiriye nîzkî 3 sala dibe Gerlayên Kurdistanê li çiyayên Kurdistanê bi berxwedaniyekî pir mezin bi îradeyekî pir bixort divan çiyana da divan tunelan da bi şerrî tunelan bi teknîkên cûr be cûr berxwe dide û li hemberî artêşa Tirk ku di NATOyê de wekî yekemîn tê dîtin têk neçûye. Tabii ev jî di devleta Tirk de acizbûyînekî ava dike. Rûmê ku Gerlayên Kurdistanê li bendê bûn ku têk biçe darbe li devleta Tirk dixe. Yani niha herî davê Süleyman Soylu bu serok vezîrî xaricî devleta Tirkiyê berî şuna berî Hakan Fidan çi digo me wisa wan xistiye bin çavderîkî ku êdî nema dikarin serê xwe ji tunelan derxînin. Nema dikarin hatta nî wî gotinî dikir digo em pêlavê numara pêlavê wan bîla em dizanin. Ev gerileyên ku ne dikarî bû ji tunela serê xwe derxe ew ne çûn çi kirin li ortê Ankarayê di hundirê Wezareta Xariciya Tirkiyeyê çalakî pêk anîn. Yani ev gerileyên ku digotin em rakamê numara wan dizanin pêlavê wan dizanin ev gerîla çû li ortê Ankarayê de li dilê devleta Tirka da çalakiyên fedayî pêk anî bi îradeyekî bi taktikekî bi zindîbûyînekî bi nûbûyînekî pir xurt ev çalakî pêk anîn. Pêvî re işte em bêjin bi derfeta demsalê re jî derfeta zivistanê re jî gerîla hîn bi awayekî hereketkirinekî serbest di coğrafya çiya da mesela belav dibin çalakiyan pêk dînin herî davê işte berî 2 roj 3 roja hêza HPG daxuyanî da çalakiyên ku Zap û Metina û Xakurke hatin çêkirin daxuya kirin. Di van her sê çaliyekiyan da takriben nêzî 5 askerî wanî ku xuyayî em bêjin hatin kuştin. Devleta Tirk êdî nema dikarê wan kuştiyên xwe jî veşêre û niha ev 2 roje ji xwe zaten devleta Tirk nav xwe da jî nîqaşekî pir tund krîzekî pir tund jiyan dike. Hinek hêz hene mesela devleta Tirkê de dibêjin ka askerî me li wir çi dikin? Ki ev askerî me biriye serî wan çiyên ku di nava wan berfe de ew qas dihêle ku bi tu taktikî şer ve tu alaqa wî tune ye yani. Rastî yani eger di mantıqê askerî de jî bifikirin ev mantıqekî ku askera têxe serî wan çiyayên ku 3 metre 4 metre bin berfî de li hember gerîla wek hedefekî vekirî bihêle tu mantıqî wî askerî jî tune ye. Yani niha ev bûye krîzekî. Niha devleta Tirk wî krîzî jiyan dike. Yani ev operasyonê ku li hember gerîla dabû destpêkirin encam negirt. Şûna ku encam bigire li hemberî wî zêvirî gerîla bi taktikên nû bi rêbazên nû
به اراده کی خورتر لهمبری دولت ترک ایریشین خو بردوام دکه سرکفتنی خو آواد که و ایرانی همو جهانی دکه و نماد کاری و شیرجی ادی yani rojame ne rojeki huseki ku wala hema tu bêje ez ê çiqa zûndahî bidim jî wê ve şert bimîne sergirtî bimîne teknîk pêşketiye destê her askerî ki wan da internet heye belkî gerîla ji ber derfetê wan nikarin internetî bikar bînin ama her askerê ki wan destî wan da internet heye telefon heye rojekî ku derdikeve yanî medya dijîtal da derdikeve mirov dibîne روزek nîne ku askerekî wan ê yan întihar nekiribe yan xwe nekuştibe yan nereviyabe yan askerekî wan ku li hember êrişên gerîla tengasîn ku jiyan dikin li ser malbatê xwe ra negihandibe ev derdikeve yanî ser medya dijîtal da jî derdikeve û herî davê ev êrişên ku çîbû jî da xuyarkirin ku êdî serkeftina gerîla li Başûrê Kurdistanê nayê veşartin êdî gerîlayên Kurdistanê li çiyayên Kurdistanê li hember artêşa dewleta Türk a ku ê herî binav ne dengiya NATOyê ye serketiye bin neketiye. Zinar ger te behs kir hevpeymana Adana ku dewleta Türk bi xwe imza kiribû di wê hevpeymanê de tenê vekişandina hêzan 5 kilometr sînor bû çima destpêka şoreşê dewleta Türk xwast ku 30 kilometr vegerin û xwast vê hevpeymana Adana nû bike piştî vekişandina hêzan jî 30 kilometr zêdeyî 30 kilometr jî êrîş kir em bêjin li Siriya Hesekê êrîş kir êrîş li Hesekê pêkanî derdora kampa holê pêkanî ev zêdeyî 30 kilometr derbas kir çima hevpeymanê ku bi destê xwe imzekirine dixwaze nû bike û piştî nûkirinê jî dixwaze van peymanan jî derbas bike. Yani mirov ji bo dewleta Türk binirxîne gerek mirov bizane be ku tu alaka dewleta Türk bi hukukê ranîne bi peymana ranîne yani dewleta Türk ne dewletekî wisa ku bêje wala tamam wa min peyman çêkiriye wa min hinek hukukên însanî xwe girê daye ez van hukukana girêdayê van hukuka bimînim yani ez van hukuka pêk bînim yani mirov tu jarê hêviyekî wisa yan xwexapandinekî wisa jiyan neke dewleta Türk tu jarê dema mijar dibe mijarê doza Kurdî tu pîvana nas nakî tu hukukê nas nakî hukukê ku bi xwe çê kiriye wana pêk nayîne yani mirov gerek tu hêviyekî wisa neke yani niha di hundirê welatên xwe de bîle qanûnê ku bi xwe ava kiriye ji meclisê xwe de hatiye erîkirin û derxistiye van qanûnana li hember hemwelatiyên xwe pêk nayîne yani em çawa bendî bin ku ev dewletekî ku qanûnê xwe li hember hemwelatiyên xwe pêk nayîne hêzekî ku dixwaze dewleta Tirka ji vî faşîzmê xilas bike û demokrasiyekî di nava vî dewletê de ava bike li hember wî hêzî demokrasiyekî pêk bîne yan jî em bêjin işte hewildanekî dervê welatê wî de jî ji bo azadiya Kurda pêk were û ev em bêjin bandor li ser Tirkiye bike nahêlê ev pêşketin çê bibe ev destkeftîn dervê welatê xwe de jî ji bo Kurda qabûl nake wî rojê tiştek balkêjin yani mesela ev medya dijîtal tiştekî baş e ji bo psikolojiya civak jî were xuya kirin hinek rûportajên nav sûkên li İstanbulê kiribûn ji yekî pirs kiribûn gotibûn Kurda da xwastine derken ser Marsê Mars Merîx dewletê xwe li ser Merîxê ava dikin yekî digo nabe ev çi ye ev çawa çê dibe yani zihniyetnekî vî şewazî yani niha faşîzmekî ew qas kur di nava dewleta Tirkiyeyê de heye ku ser civakê xwe bandor kiriye yani eger ser Merîxê dewletekî Kurda were ava kirin bile qabûl nakin çi girêdana dewleta Tirk bi Merîxê heye yani qaldî ki niha em niha ber sînorî wîne destkeftiyekî bi wî şêwazî serkeftinekî bi wî şêwazî ji bo demokrasiya heremê wê pêk were bi wî demokrasî bandor li ser Bakurê Kurdistanê bike bandor li ser Tirkiye bike tu carî wî tiştî qabûl nakî ji ber wê yani ez bêjim yani wek peymanên ku dewleta Türk bi em bêjin hêzên navnetewî ra girê dane hêzên cîrana ra girê dane pir şiklî ne ji bo wî yani pir tiştekî ku dewleta Türk were girêdan nîne ji ber wî mirov tu carî wî hêvî neke ku mirov bikaribe hêvî bike bira qanûnan pêk bînin hukukan pêk bînin yan em bêjin wisa rastî ev bikin tu carî tiştek wisa nakin eger hukuk baya beriya du roja sê roja beriya çend roja işte
وقت اسرائیل ایریشی حماسی دیگه هنگ بن پیرکرینن انسانی جی دیگه و ده اردوغان رادبه سروان تشتانا دبیجه اف تشتانا سوجی شرن جبوی نتانیاهو دبیجه تو قصاب فلسطینیایی و تو دبیجه نظام تل جامعه دخه دبیجه تل ناخوشخانه دخه تو بنسازی خلکی دخه لهمر نتانیاهو توانباری دیگه همان تشتی aynı ایرو da Erdoğan dike Zlam katla aynı ki meyzana ki yani katl xwa meyzana ki yani eğer Netanyahu ya kasab be vişki fir buye işte fir buye ji Erdoğan fir buye dosti hevi heri kadim bun hatta naji tekili wan bi ticari kuri Erdoğan bi Netanyahu ra ne sekiniye eğer nahan bejin Erdoğan kasab be mamostevi şey afu Netanyahu kasab be gurgotinivi امروزین ویچاره اردوغان جی ماموستی قصابه یعنی مروسا بنابه که اریشین که دروجه تی جین یعنی مرولوان بنیره یعنی کجان حقوق جهانی دا اوهی که تو هر جی ترزیخانه بخ یعنی جی درون جلایه یعنی جی کی تجاریه جی کی کارکرتی دا کار دکن جی پیشوازی کرنا پیودوین گل ای روزانه کیجان قانون حقوق ناو نتوی دا یانجی نتوی دا یانجی دولتان دا هی کو هر ترزیخانه بخه یعنی جین کو ایرو هاتیه لیدان اشتان بیجی مثلا دپوی کی انشاعاتی تیدا چه هی تیدا قبل هنه بلوک هنه پریکت هنه چیمنتو هنه یعنی تو هر الودری خد چی بکه دستی ترستی یعنی ده چه آرمانجی ته هی اگر سوج به از سوج سوجی شری سرکه اوه یعنی سوجی شری سرکه اوه که تو لسر پسیکولوژیا جواکی درخوازی بلیزی تو جواکی دبیجی بنیره از یک درفتی جیان اشترال ور نهینم از این همو پترولی تازی تنبکم از این همو آوه تا خلاص بکم آوا فراته آوا امبیجن خابور آوا علوکه سر حسکی قد کریه همو درفتین جیانی دبی ازی سر تا قد بکم جبوی که تو جوی ولادی درکه به هره یعنی تنه آرمان جوی اوه وکدین تو آرمان جوی نینه بله زنار امبیشن جه چار حیا یازده جوتمهش خود دولت ترکا داگر کر به نسازی هری مکر هدف و گلک سازین کهرباء سوتمنی پترول و تفاهی به نسازی هری مکر هدف شخوا جارة كدن دبي سوسية قانوني ده دست بإيريشن لجيب نسازية هرميكر حياة چه آسته هرم خودکاری بوجه کریزا اول و باندورین ایریشی خلاص به حتی گجاره کدن ایریش بکات بله یعنی از وی بیجم مثلا نه تنه بناسازیه بری چند روزه 12 وی ماهی 12 ماه 12 ریبری خسر هف پیمان جواکی اریکرین و وقتی هف پیمان جواکی هات اریکرین جی داخیانی آوان داد تشتکی بالکیش هبو دگوتن داوی انجام 3 سال خباتی می 3 ساله دا ما اف هف پیمان کاری با ام حاضر بکن و پیشکشی مجلس قانونساز بکن و صدم درنگ ماینا سرکه یا وی هف پیمانی جی اریشی نسر هرمی دام نشاندن یعنی گوتن کو صدم سرکه کو ما ند کاری بو ام وی هف پیمانی دم خدا بگینن دست مجلس قانونساز اریشی نسر هرمی بو اریشا یکمی یا کی بو اریشی یکمی یا دولت ترک بو دولت ترک هر روز پیشنگین وی جواکی پیشنگین işte reyveberin vی جواکی هدف دکرن و جبر وی حرکتات تنگاسی کی دا جیاد کرن و ام بیجن دیسا هولدانا زندگی کرنا داعشی به زندان خویران و مثلا هیچ کو هرم دبن اریشه کی دا دبن داخته کی دا بمینه و بویشه وازی اساس تو خاص سیستم ریوبری خسر پیک نی سیستم ریوبری خسر وی جواکی نای پیک آنین نکاره به سیستم خود نوا جواکی دا بده رونش کندن یکم آرمانج ابو زاتن بس روغ میوان اریشانه ریوبری خسر به اصرار به بریارداری به اراده کی خورد کاری بو جبوی کو سیستم خو بده رونش کندن اف هف پیمان بداوی کرن کمیته بداوی کر و گهان دست مجلس قانونساز و مجلس قانونساز چی د 12 ماه وی مهدا ماه 12 دا اعلان کر اری کر و ناو جواکی دا گو ادی اف سیستم آمه ادی جبوی کو پیشخستنا وی هف پیمانی یعنی بکارانی ناب تابقاندنا وی هف پیمانی امی هفلدانا
پراتیک کرنه پراتیزه کرنه امی بکن همان شواز یعنی اف دیده نشاندن که من چما اف میناک دا دولت ترک لوی هرمی چی قاس بخوازه درفتین جیانی جهولی راک چی قاس بخوازه سیستم ریبری خواستر لوی هرمی بلا بکه یعنی اشتنه بکه جهولی راکه جی اف گل اف ریبری اف پیشنگین وی جواکی دوی سیستمی دا به اصرارن دولا حتی خدا به اصرارن ده هبونا خدا به اصرارن چی قاس تو شری تایبه جی بمشینه تو چی قاس پیشنگی وی جواکی جی بکجه چی قاس تو درفتین جیانی جی جهولی راکه تو ما بی آف جی بهیله تو ما بی نفس جی بهیله تو هوای سر مجی قد بکه ام بخوا ام دوی آخا خدا ام جی بمرن اگر ام بمرن جی امی ده آخا خدا بمرن اگر ام بمینن جی امی ده آخا خدا بمینن گل و ریوبریاوی دوی مجاری ده به اصرارن به بریارن و به ارادنه دولت ترک چیجی بکه اف جواک اف گل به کردین خواه به عربی خواه به سوریانی خواه از فرقی نخم یک جوان آجی دما تین لیدن حساب ناکی که دوی کارگاهی دا عجبا کرد کار دکه یا عرب کار دکه نابجی کی کار دکه لیدخه نابجی اف کسی این کلیورن عجبا ای ریوبری خواسترن دجبری وانه ای انکسنه ای کینه فرق نکه دما لیدخه شکیزان حزبی با لیدخه ایرو مثلا دما لیدانی دا ساعتی که هات لیدن نفسی وی ساعتی 33 پارتین سیاسی روجاوای کردستان داخویانی لهمبری وان ایریشانا دادن نزدیک 5 متری وان جی داخویانی لیدن ارمان چیه؟ ارمانش دیبجی از وی ارادات سیاسی نازناک بس اف 33 اندام نونرین وان 33 پارتیان چیکرن دف جی داخویانی خبر ندان نرویان نترسیان به اصرار وی داخویان آخوا پشتی لیدانی جی داخویانی آخوا خواندن و خلاص کرن جهانی گشتی را اعلان کرن که ام دیجیوان ایریشانانه اف ایریش اراده من ناشکینه اف ایریش چیجی بکه ام دوجی ولات خبر نادن بالعکس چی قصه اف ایریش چی ببه یکتیامه و خورتر ببه و اراده ما خورتر ببه امی خودی لی و ولات خود بله زنار تبحثا ام بیشن اراده یا گلکر داخوانیا پارتیان سیاسی و تبحثا هف پیمانا جواکی کر گو 12 قانون کتمریت و 13 قانون جیب داخوانیا که فرمی ریفبری راگهاند گویدی هف پیمانا جواکی دی کفمریتی شخابیستی قانون جی کنگرامه سده یا چارمین هاتول دارخستن دوی کنگریده گلک گوهرتن چه بوکم زانن مسده سیوانا سیاسی یا ریفبریا خسر و قصده دی کنگریوانی چارمین دشخوا هف سروک هاتن گوهرتن و نخشره یک جبو چارسریا آلوزیا سوریه هاتا پیشکش کرن گوته دته گوتن دی داگرکری لحرم بداوی بو دواهی چکدارین بیانی جی شهرم درکون گلو چما دولت ترکا داگرکر نخوازه چارسریا سوریه ل امبیجن ورا بداوی کرن و چه برجوانتیاوی تتهیه گوش دسپیکا آلوزیا سوریه و دستوردان کریا بله یعنی کنگره مسئله از وک نیرنه کی شخصی از اعلان کردن هف پیمانا جواکی قد ناگرم دست گریدای هف دو بنیانی جبر کو هنک تیگهینن کو ده هف پیمانا جواکی ده هاتن در باز کرن تیگهینن بلکی بری ده هاتن نقاش کرن بس ده فرمیتی ده هنک تیگهین نوبون وک جمهوریت دموکراتیک از سوریه مثلا اف تیگینه کی در رسمیتی ده هات پیکانی جاره یکمین بو و ریوری خسر اعلان کرد که در سوریه ده آرمانجی مسئله که اوه که ام بکاربن جمهوریت کی دموکراتیک آوا بکن و وک هرم باکور روجلاتی سوریه جی امی پارچه کی جوی جمهوریتی بن یعنی ام تو هلوستی ما تو هولدانی ما تو خواسته که میوسانینه که ام جی دولت سوریه قطب ببن امی بسری خواه دولت که دن آوا بکن و امی شخارا نزانم ارد خواه جدا بکن و تو هدف که وسا قطبینی جی دولت سوریه تنبو یعنی جغرافیا سوریه میشت تنبو بریده ده هات نقاش کرن بریده جی یعنی ام تخوازن به سوریه لا ناویه کتیه کی دا چاره سریه که هفگرتی امی پیک بینن بس وک رسمیت وک اعلان آوی تشتی بناف کرن آوی ام بیجن مثلا وک جمهوریت دموکراتیک از سوریه جاره یکمین در رسمیت که به شوازی در باز بو و هفت پیمان که تمریتی ده و مسئله جی بوی هولدانه بوی ام بیجن بریارداریه
کنگرا خواه یا چارمین درخست و گور شوپاندن من تشتی که ما جو شوپاندیه ما میوان نو داری راج مهنگ نکاش کردن گلک هوردورین جدا دوی کنگره دا بجی گرته بون گلک کسایتیم بباندور دناوا اپوزیسیونا سوریه دا دناوا بی کنگره دا جی خواه گرته بون و جارا یکمین چرچوه که او قصفره دا مسده کاری بو پرسکریکین سوریا بگشتی نکاش بکه و جبوی وان پرسکریکانا ریبازین چاره سری ریکین چاره سری به هودورا وک بریار درخینن هولی وک بریارداریا یکمیشه او بکو دموکراتیک کرنا سوریه و آنجا دکارن پرسکریکین سوریه وارن چاره سر کرن بریبازین işte برejima باعثی و بریبازین نها اردوغان چوال ترکیه پکتینه بریبازین یک کسی و تنه بشار اسد yani yeki de jivara şunavi ne farkı yani kesayet ne mühime de sistemin büyük şevazida yani sistemin yekkesi ve tut perskirekin Suriye nay çare serkirin pişti 12 sala şunda ser kriza Suriye der bas buye hin Sveda Serbiye hin dar rojane kuştin çeydi be hin gelek heremin Suriye'de tevliheviye istikrar ava ne buye gelek heremin ku çetin biyani çetin ku خرابی اوی ولاتی دخوازن هین گلک هرمان دا بجیه بونه و نکارن جی در کبن ببورین زنار امی بری خواب دن کوبان بری اسکایبی و جاره کدن امی وگرن فیم جاری بردوام بکن تماشافانین مبری اسکایبی امی بری خواب دن کانتونا فرات تایبت باجاری کوبانی وکر جرادا هفسرو که دسته یا پروردو فیر کرنه یا کانتونا فرات بشداری بولتنا مدبه بریز وکر دما و باش باش خوف سی روژن ایریش لسرانسری هریمن باکور و روشلاتی سوریه پکتی و تایبت بنسازی هرم دک هدف ایروجی تایبت ایریش لسر کوبانی بو و کاری و بریا خسر هلوستا و لهمبر وان ایریشان چیه؟ دم باش جوارا همون خبرت کردن روزواران دست به که هم جبو همون شهیدین ام دبیجن جمال بات مرا جگل کرد را جگل با کروجلات سوری رم به سر و صابه و شفاکی عاجل جبو هر کسی بریندار نها او دوام کرنا ترکیه اصراراوی کم کجی د ترور دا اوه شخوا جدمکی دور دایه دست به که شورشا گلان یکو با کروجلات سوری دا دست به کریه جبوكو استقرار هرمي لتهلكيك بقلك شواز بريبازن درين تنظيمات ورخصتن تروري را بري خواست كوبي آراميا في منطقة ريفبريا خاسر او شارسترياك ديمقراطية كل ور پیش كتيه ده تهلكيك ويا بخوا لپیش جاوه دنیای گیشکی بو بله شما يعني ويا ام جبو هر كسي دبرسن جو دنيا دبرسن جو هذا النوم نتوي جمر صازي ريفبرين اي ك ما في مروفان قاشو دو باريزن باكر رجلات سوريا مروفاهي باراست لور هر کس دزانه او هذا هانا ترور یا کو دنیا تهدید دکر رجلات ناوین تهدید دکر لور تک چو بله اف الحساب فاشیزم نداد الحساب ترکیه و سرکیشیا اردوغان و پارتیاوی نداد دبینه نم هیرو جبو کو زندی کرنا ترور زندی بکه دیزا وگره نه آرامیا کی لور پیش بخه وقت رانوت که یعنی بناسازیا بی ولاتی ته هدف گردنه چافکانین جیان یکو جیانا مروان باکر رجلات سوریه جیانا خواه
دقیقاً ته هدف گرفتن اواب خواهیش که سوژه شرن لبوری پیوان و هفپیمان ناف دولتی ابنا سوژه شرن لی هم دبینن یعنی بدنگی کی عیب هست بدنگی کی راستی و کشر مجید دنیای را کل هامبر و کریارن تروری کل سوژه شرک و تین کرن اف بدنگی نه قبول کردن. چی پێویستە وەرەکردن ناتاگۆ ئەف بێدەنگی وەرە ڕاکردنیان ژی وەرە شکاندن. نها بکشتنه بکۆمکوژی ئەوایە بوو 100 ساڵن دەوڵەتە تورکیە vê kiryarê yanî vê karî dike çi encam bi dest xist tenê qetl-am çêbûn tenê kuştin çêdibe tenê em dibînin hîro Tirkî di aboriya xwe de binkef diye li aliyekî din alî siyasî da li herêmê dostekî wî nemaye kesek êdî wî qebûl nake yani ev ısrara wî çi çareserî tîne elbette wê ti çarezerî nebe û ti carî jî bi va komkujiyana ne gelê Kurd û ne gelên herêmê tune nabin. بله برێز بەکر هۆن بەرخۆدانا gelê herêmê li hember revan êrîşan çawa dinirxînin û çi ser gelê herêmê dikeve. ji bo hebûna xwe ji bo mafê xwe demê ku tu dikê azad jiyan bikî helbete tê rê nedî wê ti hêze nikandin yanî li ser milê me dikeve xwedî derketinekî rast li xwe li destkeftiyên şoreşa Rojava li bedelên ku hatî dayîn vî rengî em ê berxwedan wê her li ser milan be yanî wê li ser ningê xwe be wê ti hêze yanî ti teror û ti hêzên ku ew texmîn dikin ku wê kanibin vê îradê bişkînin yan rêveberiya xweser Bakur Rojhilatê Sûriya ku fikrê demokrat û hemû netew hîro li kêlek hev wan dibînin xwepêşandanên ê li Reqayê li Tabqayê li Dêrayê li hemû bajarên Bakur Rojhilatê Sûriyê xwedî derketina wan li fikrên azad li xwediyê fikrê azadê ê ku ji bo çareserkirina pirsgirêkên ê rojhilata navîn weko endeziyarek ye hûn dibînin yani ev xwe mesajeke û em jî nema got yani li ser gelê herêmê hemî dikeve berxwedan heta dawî xwedî derketin li xwe û li destkeftiyên xwe li xwîna zarokên xwe wê bêguman yani wê çawa ku Daeş têk çû Daeşê û wî çêkiribû têk çû wê Daeşê mezin jî têk here. بله باشه gelek spas بکر جراده هفسروک دسته پرورده و فیرکرنه یا کانتونا فراته ji bajarê Kobanê tu beşdarî vê bernameya me ya taybet bi rêya skayê bibû gelek spas ji bo tevlîbûna we. Zinar em vegerin mijara xwe te behsa tevlîbûna hin kesayetên bi bandor di Kongra Mesedê dekir tevlîbûna van kesayetan û serkeftina Kongrê Mesedê çi zextil dewleta Tirk kir. Devleta Tirk vî yekî dît di encama wan pêşketinên vî mehî de hem derketina hevpeymanê û hem jî bidawîkirina Kongra Mesedî ve vî yekî dît ku hêza rêveberiya xwe ser heye ku pirsgirêkên Sûriye çareser bike û ne tene ev yek hat xuyakirin êdî ev yek hêdî gavên pratikî davêje yani êdî ev sistemê xwe nava Sûriya giştî da belav bike. Tabi ev li gor siyaseta Tirka lê nayê yani encamekî bi wî şewazê encamgirtina sistema demokratîk modernîta demokratîk li Sûriye tevahî esas ne tene ji bo Tirkiye ji bo tu hêzên dîtir ne münasib e. Hêzên hegemon li cîhanê wek Rusya be wek Amerîka be wek em bêjin Brîtanya be wek İsraîl be em bêjin
جی چه هیزا خوا دگرن جی به استقراری هیزا خوا دگرن جی کی کو استقرار هبه جی کی کو دموکراسی پیگوره جی کی کو کریست نبه یعنی آلوزی نبه لبر برجمندین وان ولاتنا پیگنایی جبر کو وانا yani sistema kapitalizm buxa, resmaniyet buxa sistema xwe li ser aloziyan didin meşandin. Cihê ku alozê hebe dikarin silah xwe bifirûşin. Cihê ku xirabî hebe dikarin ticaretê xwe înşaatê binêsazî bikin. Cihê ku alozî hebe dikarin çavkanîn binert deste ser bikin. Cihê ku alozî tune be wan tiştana pêk nayê sermaye resmal cihê ku alozî tune be pêş nakeve. و پیک جنایی اجبر بی آرمانجا سرکه وان هزا اوه کو آلوزیا هرمی بدن بردوام کرن تجاری او آلوزی نی سکناندن اینها تابی وکی چاره سری دست نشاندایینا ریوری خسر آلی دموکراسی دا دده نشاندن کو ریوری خسر او هزا خوا هی کو بکار به وی آلوزی جهوری را که استقرار لهرمی پیک بینه و نه تنه لهرمی خدا ابتکاری لسوریه جی پیک بینه او هزاوی هیا او هزاوی عسکری جی هیا او هزاوی دیپلماتیک جی هیا او هزاوی جواکی جی هیا او هزاوی سیاسی جی هیا بله و هزاوی ببورین زنارش خواره و بریا خسر هرما باکر و روشهلات سوریه لباجار رقایه درباره ایریشن دولت ترکا داگر کرده ینگو جده شفا 23 قانونه لسرانسری هرما باکر و روشهلات سوریه تایبت ملی دیرق قامشلو و تربس پیل دجی بناسازی هرمی دست پیکر ریوبریا خسر لرقا کنگرکا چاپمنی لدار دخه اما به آوایی که راست بری خوابدن رقا و داخیان یا ریوبریا خسر پارفه بکن همبری وان ایریشان برنگه کی پر بهوانا ایریش همی سازی و خاکا هرمن باکر و روجلات سوری تکرن جکمی سه ماها و سرانسری 10 سالان دولت ترکی ایریش خوانه دایر اوستاندن جدست به کاشوره شا باکر و روجلات سوری حتی ایرو روج و بتایبت دوان سه مهن داویده هر ایریش خواه گرد که و گفن خواه و ایریش خواه زیده دکه لدوان سه مهن داویده ایریش خواه هری زیده لسر بنیا سازی سازین خدمت گزاری آبوری جین ناوندن پترول جین ناوندن آبوریا جواکی دکه اف جی تناس کرنگو دولت ترکی دخوازه هینجی آلوزی و هرم تخناف قریزه کی پر جدا جبرگو ایریشی بنیا سازی و خدمت ورزاری دکه اف مساجه که گو هر و هر ایشی وی گلی زیده بکه جبرگو هرم اف 10 سال دناوا چپره که دهی و جوان سازیا اساس ذکرت گو روشا خوانی جیانی و خدمتی پیشکش بکن لی اف مساجه که گو هر و هر دخوازه ایشه وی گلی زیده بکن و دست باویجه دست کفتین وی گلی گو اف 10 سال وان دست کفتیا آفراندنن و دعین وقتی ده اف ایریش تیمانا گو دولتا ترکی طول هلدانه که جبو داعش دکه جبر گو داعش بن پیک بولوی حرمه جبو ایرو روش دولت ترکی طول هلدانه که رادکه جبو هیزا ترور و حی فلاندنه که جبو داعش دکه دعین وقتی ده شانسه کدن ده دو داعش گو خواه جینه و دیسا خواه لحرمه ما برخستن بکه اف یک خطریه که لسر وی حرمه و لسر حرمن باکور و سوریا بگشتیده و اف عین وقتی جی تی معنا گو رفلکس که جاولد آلی دولت ترکی ده گو جبر گو هر تم دولت ترکی هولدانه و گو و پروژه بین پیک بکن جبو ایرو روش اف رفلکس بدن نشاندان لسر بی اساسی امی وکره و بریا خسر یا ديمقراطيك يا هرمن باكور و روجلات سوري
شرمزار دکن وان ایریشان بتایبت گو اف ایریش زحمتی و آلوزی نابوری و خدمت بزاری بخورتینه و دعین وقتی دا اولکاریا هرمه بن پیک دکه و فرصت کی دو داعش گو جارک دن خبر خستن بکه جبا ویجی بانکوازیا ما اوه ام بان رایا جهانا گشتی دکن بان یکیتی ناف نتوی دکن بان رخستن مروفاهی و حقوقی دکن گو بباندور بن و هلوستکی زلال و شفاف دینن لهم بری وان ایریشان دا عین وقت ده اف ایریش اولکاریا جهانی گشتی ده خطریه که جبرگو بری گشان فرصتک دن ده هزا ترور یا گو جهان گشتی کتبو خطریه که جبرده جبا و اف سازی وکی رایا جهانا گشتی وکی سازین یکی دین ناو نتوی رخصتن مروفاهی و حقوقی گو تیکا في الناف لفو تفقرده و بهالوس بن جبا و فيها إريشان بده سكناندن و راوستاندن دعيني وقت ده ام بانكوازيا كواليسيون ناف نتوي دكن گو بهالوس تاكي پر زلال بله تماشاوان روج آواتی ویم ده برنامه خویا تایبت ده بردوامن شخوا اف بشک جه داخویانیا ریوبریا خوستر آهره ما باکر و روشلات سوریه بو گول رقای هات داین درباره ایریشن دولت ترکا داگر کرده شخوا ریوبریه گوت گو اف ایریش ده آستا یکمین دش بو زندی کرنا داعش و نهشتنا چافکانیین جیان لحرمیه شخوا ریوبریه بانگل رخصنین مروفی حقوقی و رaya گشتی کر گو دستوردان بکن و وان ایریشان بداوی بکن جارك دن أميل ميفاني خوي استديو فجرن روشنا مفان زنار يلدز زنار جارك دم التفجرن تبو بورينا أمبيجن نهال هم برفان إيرشين بردوامو للسر بنا سازيا هرمي ونهشتنا شافكانيين جياني برخدانا قل تشابات بينا وشبي ويستوركر. بله يعني جبو إيرو از بيجم إيرو سبيدا تقريبا نافدا دشوبينم هناك هوالي ماجي چون جی بویران دا مجار شوپاندن و اندامین می بخواجی یعنی وکی سازین را گهاندنی بیشتری از کارم وی یکی بیجم یعنی بریارداری اگل دا تو اوکی نینه تو تردد کی دو دلیه کی نینه یعنی هین ساعت لیدانی دست بکرن خلکین قامشلو دوی نخوشخانه آنده دوگوتن امی خوینی بدن يعني بري كو برينداري چه ببن دگوتن همه خوینی بدن جبوی كو بريندارا شهيدا ام خوینی بگینن هر جين كو هاتيه ليدان ملت دوراوي كوم بويا كا عجبات شك به هاتيه نه هاتيه دولت تركويه كي استفاده كريه بتايبت مثلا تاكتيك كي خواستيه جي كي لي خجيك فالا وملت لي كوم ببن وجارا دوديا لي خكم كو جيا بيك بينه نهاد يعني تاكتيك كو ايرو دولت تركي مشان بچك في شوازي جه بو يعني جبرمي مثلا دوی آنی داشت دوی گرگ گلی ما هشیاریه کی هبه يعني جين هاتنا ليدان اف بريارداري اف گرمگوین هي يعني خوازم قصتا من اوه يعني جي كو هاتيه ليدان مرو بالتدبير به اما اف بريارداريا برخدانه كو ام بيجن از دوجي آخا خبر نادم تمن بكو جي ازيل ور بمينم و ازي بمرم جي ازيل ور بمينم دوی بريارداري دا گل ايرو داخويا کرن از باورم وانس كرين كنا هم برنامه دانه گل قامشلو مشيدك دبجي تشيجي بك ام يا خبرنات انا هاد ناف مشيله او قص خطري او قص ليداني كوتشيبو حتى انا هجي وان كيليانا كشف بالسلاح بتشيك دبجين لسر ازمان قامشو دانا كتنه سر ازمان عمودي دانا كتنه بري چند دقيقه ام هين برنامه دابون کارگاه کی نیسکی لیخستیه کارگاه کی والا نیسک دپو کریه چونه کارگاه کی نیسکی لیخستنه یعنی بچه ارمانجی يعني دفردا چه ارمانج هي دولت ترك دخازير چيب يعني بالليدانا كارجها نسكي و تخازي چيب بيامي بگينه ما چيب بيامي بگينه وي ناونتوي تچ دخازي بيجه تنا اف گوتن هي از يك درفتي جياني جوي ولاتي دا ناهيلم تنا اف گوتن و گدن تو واتي وي تو بيامي وي جمرا ناگيجه ولهمبري ويجي قال لي مي هرمي للسر بيانه برخداني دانه
خودی شروان خواهی در دکن خودی لریبری خواهی در دکن تو گمان و تو دلی دناوا جیانا ریبری خواستر دا نینه داری گلد. بله گلک سپاس زنار یلدز روزنامه وانت بشداری و برنامه یامی تایبت بود. همچی سپاسی آدک. بله تماشاوان روز آوا تیوی لودری امدکیجن داویا برنامه خویا تایبت به ایریشن دولت ترکا داگر کر جار کدن امی وگرن رقای و کنگرار و بریا خسر آهر ما باکور و روشلات سوریه بشوبیم. یکو بو سالانن دناوا و شورش ده دناوا لوو تفگره ده لسر ملانن و هر دستکفتین شورش خو پاراستنن ده عین وقت ام جو کیره و بریا خسر سوز خو نه دکن گو امی وان دستکفتیا بپاريزن دستکفتین شورش می بهور بپاريزن و ده عین وقت ده مهر و هر تکوشن و برخدانی خبر دوام بکن دا گو ام بگیجن سوریه کی دموکرات سوریه کی پرنگی سوریه کی نناوندی ریو بریا خسر یا هرمن باکور و رجلات سوری بيان إلى الرأي العام. وسط تجدد الأمنيات بالسلام وبداية عام جديد حيث يسعى العالم بأسره نحو هذه التمنيات ويحتفل ببداية عام جديد، تسعى الدولة التركية وبتاريخها وعرفها المعتاد في تكريس الإبادة والتدمير الذي هو أصلا جزء من رؤية وفكر هذه الدولة واستراتيجيتها التي لا تتخلى عنها على حساب الشعوب. في أقل من 3 أشهر وعلى مدار أكثر من 10 سنوات تمارس تركيا نهجها هذا وتسعى لخلق الفوضى، حيث لازمت ولا تزال على ضرب مناطقنا واستهداف البنى التحتية ومواقع نفط ومنشآت خدمية. هذه المؤسسات التي يتم استهدافها كما حصل منذ بداية شهر تشرين الأول من العام الجاري وحتى اللحظة تنشط في خدمة الأهالي وتقديم الدعم الخدمي والإنساني وتساهم في التخفيف من عبء الحصار والحرب على المنطقة. هذا العدوان الذي يتم هو رغبة واضحة من تركيا في الانتقام لداعش ومنحها فرصة ترتيب قواها المنهارة من جهة، وكذلك مساع واضحة في تطويق مشروع شعبنا بوصفه بات مشروعا واضحا في تبني حل حقيقي يحقق الاستقرار ويحافظ على وحدة السوريين، عدا كل المشاريع الأخرى بما فيها التي تدعمها تركيا. كذلك مساع واضحة في منع تطور هذه الإدارة التي مع كل تلازم تطورات المرحلة وتستجيب لها بما يتلائم مع خدمة المنطقة ومشروع مكوناتها. هذا التصعيد التركي فرصة جديدة لعودة داعش وتشويش الحرب عليها، وكذلك مسعى جديد كردة فعل على فشل مشاريع الفتنة والحرب الأهلية التي دعمتها تركيا وغيرها من الأطراف الإقليمية في مناطقنا. بناء على ما تقدم نندد نحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا بهذا العدوان والتصعيد التركي واستهداف المنشآت المدنية والخدمية في شمال وشرق سوريا، ونؤكد بأن هذا العدوان يزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية ويهدد جهود الحفاظ على الاستقرار والحرب على الإرهاب، داعين كلا من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة بإبداء مواقفها إزاء هذا العدوان بوصفه عدوانا يهدد استقرار وحياة ملايين الناس وسط ظروف معيشية صعبة ووجود خطر كبير من الإرهاب وفي مقدمتهم داعش. كذلك ننادي التحالف الدولي بموقف واضح وصريح حول هذه الهجمات وضرورة وضع حد لها كونها تهدد المكاسب التي تمت ضد الإرهاب وتؤثر على الأوضاع سلبا بشكل عام وتهدد الأمن والأمان. إننا أيضا ننادي روسيا الاتحادية بموقف واضح حول هذا التصعيد لما له خطر غير محدود على مناطقنا، وإنما أيضا ارتداد مباشر على عموم المناطق السورية. كما أننا أيضا ننادي حكومة دمشق وكل الأطراف الحريصة على وحدة سوريا بضرورة وجود مواقف حيال هذا العدوان
الذي هو استهداف لعموم سوريا في جغرافيا شمال وشرق سوريا. ومن الخطأ قراءة المشهد بغير هذا المنطق الذي هو أيضا تجاوز واضح على سيادة سوريا واستهداف لمنشآت ومؤسسات خدمية تعمل خدمة لكل السوريين. وفي الختام ننادي جميع مكونات شعبنا بوحدة التكاتف كما كانوا دوما على مدار الأزمة، وبهذه الوحدة استطاعوا ردع جميع مشاريع الفتنة والدمار وحافظوا على وحدتهم، وكان هذا هو الخيار الاستراتيجي الناجح الذي استطاع شعبنا من خلاله الحفاظ على مكاسبه وميراثه العظيم، داعين إلى الجهوزية التامة ورفعها لأعلى مستوى على أساس الدفاع والحماية الذاتية والحق المشروع، مؤكدين بأن وحدة شعبنا ووعيه وتبنيه لمشروع الأمة الديمقراطية وسيره على هذا النهج هو الأساس في حماية مناطقنا وردع العدوان التركي وإفشال جميع مخططات الفتنة والتدمير، وسبيلا نحو النصر المستدام وتحرير مناطقنا المحتلة وبناء سوريا جديدة ديمقراطية تعددية لا مركزية. ونعاهد شعبنا بأننا سنستمر في حماية مكاسبه أيضا، وسنستمر بالنضال معه حتى تحقيق أهدافه في بناء إرادته الحرة ومجتمعه الحر. الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، الرقة 25 كانون الأول 2023. ولا جون تشتك هاي يعطيكم العافية. جون هاي